Pozdrav youtuberi, danas snimamo novu igricu Max Payne 2, The Fall of Max Payne, pa da krenemo. Htio sam da snimam Max Payne 3, ali prvo ću dvojku pa ću poslije da vidim za trojku. Izabrat ćemo Game Mode Detective. Znači snimat ću po chapterima i po delovima tih chaptera. Ovo nešto da gledam. The world was out of joint. Igrica po meni je dobra. Ko voli igrice, ovakve igrice. Hello? Anyone there? There was a blind spot in my head. A bullet-shaped hole where the answer should be. Call it denial. I wanted to dig inside my skull and scrape out the pain. Haha. Normalno. Juhu. Sad sam se malo zajebao. Boom. Headshot. Vidite, on je u bolnici bio. Sad hoće da ga ubiju. Ali ja to neću dozvoliti. Mogu da ja govorim? Mogu. Šta ne bi mogu? Ajde. Gdje baš što mam, gdje pogode? Krećemo. Part 1. The Darkness Inside, Chapter 1, Elevator's Door. Koji kombi. Ne može. Ja ste vam tu nadu da možete se probuše gume. With no way to deal with the past, I kept my eyes on the road, off the rear-view mirror and the roadkill behind me. I chased lesser mysteries, other people's crimes. Šta? To je da. Please, man. NYPD! Whoa. You know, officer, you cops got it easy. All you have to do is go to the crime scene and look around a bit. We're the ones who have to clean up that mess, brains and guts and shit. Pa šta ti onda misliš? DT, huh? U You know what policiju I kad ti se mean. sviđa posao? You get the credit, what do we get? Right. Oh yeah, you know what I'm saying. Ajde, znam. Ajde. Što ti mogli smo budemo kolege, vre. Viš kako ličimo, isto frizure, isto sve. Ajde. After you, detective. Što mene? Pa da, pa zavediš pistol koji mu ubiješ, pa neću moći. Earp's disguise didn't fool me. He was leading me into a trap. The Earps were masquerading as cleaners. Cleaners? Čistači, bre.
Miši imaju radne sto, imaju sve boli njihovo. I'm not a violent man by nature, but it pisses me Opa! off. Besilac. Vidi ga, ne volim dubijem sa leđa, ali ta su mi se tako lepo namestili. Nisam mogu da donem. Svijeto. Hoffman's waiting at the van. The hardware's been bad. As soon as the guys get Jackie Brown in there taken care of, we're done. Okay, I'll round up the crew, make sure Hey, you! Boom. The room looked like a gun storage, but it had been cleaned out. Gun storage. Ima neka puškica. Puška, nema. Pio sam lep. Ajde mi. Da se smiju, idemo palama. The answering machine had a message on it. You've reached Annie Finn. I'm not here right now because I'm building some nasty things that kill. So leave a message Na after. vašem jeziku. Što je navedeno? O... Šta? Enough Yeah, chit yeah, chat. yeah. Finish her. Je jedna žena. Salta. Brale. Koja sam pušta ja, mater. Opa. Ale nije ti pojem ovako. Bilo. Gdje, a? Provalio sam, odigrao se samo prvi chapter, pa znam što izvršavam, ali više vam se opet skidaju kad idete ovako i pucate. Inače, kad uradite shift, držite ga kada ovo uradite, onda vi imate više šanse da nijete ubijete, a oni vas manje da oštete, da vam manje oštete srati. Come on! Finally. Mona? Max. Mona! If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. Come on. At best, you're temporarily dead. A Okay. lightning bolt can reanimate you without a warning. 3. Ajde, idi gore. Ili dole. Da sakrište ideš. My backup had arrived, but the cleaners were slipping away, making a run for it. Gle, ali... Pametno se. Treba mi keep painkillers. I to brzo. Ja, je. Bude. Ne, ubiš. Ovi treba da dam. Ne, da sam došao. Znači, kad mu ubija, kako potpuno izgubim orijentaciju, kako me to nervira. Ajde, 10 ti. Ti sam ubio. Moram se da ima neki painkillers. I što ovo mi se izluči, brate. Ali ja nisam došao vamo u svetom ulicu.
Čisto da da. A, mrzim da gledam to da. I ovo ne mrzim da gledam. Evo, part 1. Krenuo je chapter 2, znači zbog toga prekidam emisiju. Snimit ću drugi put, možda sutra, preko sutra, zavisi sad. Samo da ne čitamo. Memories of my previous visit here lurked in the shadows. A musty smell under the coat of new paint. Ladies and gentlemen, Da, allow nije me to bitno. present Ja sam Marin sa kanala Boxline, molim vas, lajkujte, subscribeujte, šerujte ako vam se svidio video i vidimo se sljedeći put.